Hi guys, my name is Kelvin and welcome back to my channel. Okay, so yes, macam biasa kalau saya dah buat video, saya akan buat video tentang mainan. Okay, so dah banyaklah mainan saya buat. Okay, macam yang lepas sebelum video ni kita ada Blockist Transformers. Okay, yang 051 tu. Okay, tu baru first box daripada dua box. Okay, saya ada satu lagi saya belum buka. So yang satu lagi saya akan buka kemudian. Okay, so yes, macam biasalah. Okay, hari ini kalau ikut tajuk dia, kita akan kembali ke diecast. Okay, kali ini kita akan buka dan review Mini GT. Okay, macam yang teaser daripada video lepas, so adalah Mini GT. Okay, so tanpa buang masa lagi, saya ingin ucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan juga selamat malam di mana saja anda berada bila tengok video ini. Okay, mungkin dekat luar, okay, dekat kafe, dekat rumah, boring-boring dalam tengah layan jam, buka YouTube tengok kan. So mana-mana yang dah tengok, yang belum subscribe tu, okay, tolonglah saya dengan bantu untuk kembangkan saya punya channel dengan klik subscribe button dekat tepi ni. Okay, buka bawah tu kan ada subscribe kan, tekan saja. Okay, sebab percuma, tak perlu bayar. Okay, so yes, channel saya semakin hari dia semakin grow up. Sebelum saya record video ni, saya tengok dah 573 rasanya. Okay, kalau tak silap, kalau tak pun dia naik, dia turun, naik turun lah. Okay, tapi harap dia konsisten naik lah. Okay, so mana-mana yang dah subscribe, thank you. So mana yang belum subscribe, subscribe lah. Okay, so dah subscribe tu jangan lupa bagi like. Okay, bagi like lah supaya dia punya engagement boleh naik. Okay, then share dekat kawan-kawan mana yang minat, okay, dengan mainan, boleh share dekat kawan-kawan supaya dia punya engagement pun boleh naik. Dan yang paling penting adalah loceng dekat atas ini untuk notification. Okay, so yes, mana dia? Ini. Okay, so yes, kali ini saya nak buka Mini GT nombor 616, iaitu Nissan Skyline GT-R Tomy Kaira RZ, iaitu warna dia adalah Midnight Purple. Okay, yang ini. Okay, saya buat untuk thumbnail lah. Okay, jauh sangat ni. Macam ni. Cun lah. Macam ni. Yes, this is Nissan Skyline GT-R R34, iaitu Tomy Kaira RZ, dan dia adalah warna Midnight Purple. Okay, cantik dah. Okay, saya dah ada merah kalau tak silap, dan satu lagi lupa. Nanti lah masa saya pergi ke depan ni saya akan show lagi lah. Okay, so tanpa membuang masa lagi, jom kita pergi depan. Kita buka produk ni masih seal. Okay, nanti kita akan buka plastik dia sekali dan kita tekan review dia dengan lebih dekat. Okay, jom kita ke depan. Okay, so inilah dia tadi, Mini GT Nissan Skyline GT-R Tomy Kaira RZ Midnight Purple. Okay, warna dia 616. Okay, so macam tadi saya dah beritahu, saya dah buka yang warna merah lah. Warna merah saja. Ini ada first punya. Okay, warna merah Tomy Kaira. Okay, yang kedua adalah Tomy Kaira warna Midnight Purple. Okay, nanti kita compare lah. Ini tak sini dulu. Okay, so yes, produk ini masih seal. As you can see, memang dia masih dalam plastik. Okay, so ini adalah masa dia untuk koyakkan dan review. Biasanya dulu saya koyak macam ni saja kan, tapi sekarang dah malas lah saya koyak habis macam ni sajalah. Okay, sebab we buy toys, we open, we collect. Okay, takkan nak letak sini kan. If got two, okay lah. Kalau ada dua, boleh lah simpan. Okay, ini ada satu saja, so better we cracken it and take it out. Okay, so inilah lah belakang dia, as you can see. Jom kita keluarkan. Okay, wow, wih, cantik Midnight Purple ni. Wow, so nice. Wah, saya lebih suka color ni lah compared to the red one. Okay, so inilah dia Tomy Kaira. Wow, cantik lah color ni. I like it. Okay, beautiful. Wow, wow, so nice. Yes, sangat cantik. Okay, so kita mulakan dengan tepi sini dulu. Okay, tepi ni, yes, dia ada tulis besar Tomy Kaira deh. Ini apa ni? Scratch kah? Aduh, kalau scratch, nice lah. See here, got that one. This side, adakah?
Don't have. I think this is crash lah. Aduh. Yeah. Okay. So sad. Okay, so dekat tepi ni kita ada Tommy Kaira. Okay, dia punya gas tank here. Then rim dia warna gold. Rasanya sama macam yang warna merah. Still the same color. They use the same rim. Okay, nice. So depan dia, wow, ada intercooler dekat depan. Lepas tu dia punya grill tu dia ada tulis Tommy Kaira ni here. Okay, then front light tempo dia, okay, dia punya lampu depan tu crystal putih, so nice. Logo Nissan, ya kah? Think so. Okay, Nissan. Ini nanti delap lah. Okay, then tepi ni kita ada sama juga Tommy Kaira. Very nice. Okay, dia punya cermin is clear window, boleh tengok dalam. Okay, you can see inside here. Sangat detail. Dan belakang dia gini. Okay, so belakang dia sangat cantik. Dia ada tail light tempo. Okay, warna merah. Lepas tu dekat sini dia ada tulis what is that? Tommy Kaira kah? Tommy Kaira. Here is R Skyline. License plate Tommy Kaira. Single spot exhaust. Very nice. So kalau nak tahu, ini adalah R34. Okay, this is R34. Sini dia ada tulis lah. Okay, zoom here first. R34. Okay, so ini adalah 1999 Nissan Skyline GTR R34 collaborate with Tommy Kaira. So bahagian atas ni macam biasalah, simple. Okay, so look clean, look very nice. Nanti saya akan lap lah. Okay, sebelum saya masukkan dalam display box tu. Okay, yes. So yes, sangat cantik. I like it. Yeah. Okay, so untuk ini saya lebih suka yang inilah compare to the red color one. Come, we compare it. Okay, saya tak buka keluar lah. Saya tengok macam ni sajalah. Okay, yes. So kalau ikutkan, what do you think? Which one is better? For me, I think I prefer the purple, midnight purple compared to the red color. Purple ni nampak macam cun sikit lah. Okay, the color is more cun, suit to the car. Okay, so depan dia tak ada no much different, still the same one. Then dekat belakang dia pun sama juga. Okay, cuma warna merah ni dia lebih menonjol lah. Yang ini dia agak gelap sikit lah. Okay, big darker compared to the red color one. Spoiler dia sangat cantik. Okay, so what do you think? Which one you prefer? You prefer the red color one or the purple color one? For me, I take the purple one. Okay, so I think the purple one is more suit compared to the red one. So my ranking, I know dia akan ada lagi Tommy Kaira with variant color. Okay, so this is first one, this is second one. For my ranking, purple I make it first, red is second, since it only have two so far. Okay, dia akan ada keluar lagi, don't worry. So we get the other one. Nantilah kita review the other color. Okay, the other color variant. Okay, so yes, what do you think? You can comment below. Yeah, comment below lah, mana satu yang lebih cantik. Okay, yes. So what do you think about this one? Boleh komen dekat bawah. You can comment down below. Saya akan baca dan reply. Yes, itu saja untuk video kali ini. So mana-mana yang what I say in the front of the video. If you new to my channel, okay, you selalu tengok my channel but you are not subscribed yet, you can help me to grow out my channel by click subscribe button bawah ni here. Give a like to this video, share to your friend, and don't forget the bell up here for notification. Okay, yes. So that's all for this video. Thank you for watching until the end of the video. Like the previous video, before I end up this video, there will be a teaser. Okay, so teaser untuk the next video kita kembali. Yang ini saya tak apa-apa lah. Okay, we going back to the third one. Okay, yang ketiga dalam Hot Wheel, iaitu yes, this variant color. Yeah, so Nissan Skyline 2000 GTR LBWK. So untuk before this, I already opened the first and the second variant color, that is sky blue and also blue. Okay, dark blue. Okay, yang ini ada purple color sikit. Okay, ini purple color. Ini adalah yang ketiga. So far mainline is ini sajalah. Okay, tak tahulah in next year or this year dia ada keluar new variant. Okay, but stay tuned. Okay, so stay tuned for next one. Is the third one and the last one of this variant, Nissan Skyline 2000 GTR LBWK. Okay, so yes,
So yeah, we back to the main one. This one. Nice. Okay, I hope next one I target, or I guess it will be black or yellow color. Okay, black or yellow color. So you can take a guess. Okay, so what do you think? Comment below. Okay, so thank you because watch my video until the end. So I appreciate it. Until we meet again in the next video, in the next content. Okay, what else? Okay lah. That's all. Yeah, thank you. Stay safe and bye bye. Can roll. Of course can roll. Wait, I turn my camera down. Yes, of course this one can roll. See? Okay. Yeah. Nice. Bye.